Dobar dan, djeco. Dobrodošli na sat hrvatskog jezika. Danas ćemo se baviti brojalicama. Znate li vi koju brojalicu? Ja znam jednu. Znam onu išo medo u dućan. Znate li je i vi? Ako znate, onda lijepo pripremite 2 bojice, pa ćemo zajedno odsvirati i izrecitirati brojalicu. Krenimo. Išo medo u dućan, nije reko dobar dan. Ajde medo van, nisi reko dobar dan. Bravo, djeco, sigurno znate još brojalica, a danas ćemo naučiti još neke nove. Pa sada pogledajte ovdje. Prvo ću vam pokazati, a onda ćete vi isto pročitati u svojim početnicama. Nalazimo se na strani 123 u početnici. I kada pogledamo tu stranu, čini nam se kao da ima jako puno toga za čitanje. Znam, neki su pomislili da ima jako puno toga, a neki od nas su pomislili, pa to je lako, pročitat ću za čas. Za one kojima je možda malo teže, prisjetimo se, mi vježbamo čitati s razumijevanjem. Vježbamo čitati polako, koncentrirano i da sve razumijemo. Pa kako bi nam bilo malo lakše i kako nam se ne bi činilo da je toga jako puno, možemo pokriti jednim papirom, recimo sve ovo ostalo, i čitamo od početka. Prva brojalica govori o jednome pužu, pa idemo je pročitati zajedno. Pužu mužu, pusti roge van. Pozdravljate bijeli dan. Daj roge pruži, pa ćeš biti duži. Ovdje imamo jednu brojalicu o osi koja kaže: sasa, sasa, sosa, ubola me osa. Sasa, sasa, sosu, za tu nogu bosu. Evo ga, idemo dalje. Jesmo li razumjeli brojalice? Ako jesmo, krećemo dalje na druge 2 brojalice. Pa lijepo otkrivamo ono što smo prekrili papirom. I čitamo. Ova brojalica govori nam o jednoj ptici koja se zove čvorak. Čvorak, čvorak, slušaj sada kako pjeva naša nada. Imamo još jednu brojalicu o vrani. Ona ide: jedna vrana gakala i po polju skakala, u to dođe crni kos i odgrize vrani nos. Evo ga. Ove brojalice koje imamo ovdje možemo isto tako kao što smo išao medo u dućan i odsvirati. Pa idemo mi sada uzeti, na primjer, ovu brojalicu o vrani, pa ćemo je zajedno odsvirati našim bojicama. Jeste li spremni? Evo ga, brojalica o vrani. 3, 4. Jedna vrana gakala i po polju skakala, u to dođe crni kos i odgrize vrani nos. Evo ga, nadam se da je vrana dobro i da ju nije kos jako ozlijedio. A ovdje imamo još jednu brojalicu. Ta brojalica govori o medi. Aha, a mi već znamo tu brojalicu, jel da? Mi smo ju već i odsvirali i izrecitirali, pa možemo još jednom. 3, 4, sad. Išo medo u dućan, nije reko dobar dan. Idi medo van, nisi reko dobar dan. Evo ga. Djeco, sada vi možete otvoriti lijepu stranu 123 i samostalno pročitati brojalice, odabrati 2 brojalice i lijepo ih odsvirati pomoću bojica. Doviđenja!